Hapa ni kwa Eglise Benio Solifone. Hii maji inasumbua sana hapa, solution inakosekana juu ya hii sima hapa ilijengwa mbalabala. Hii sima ilijengwa mbalabala alafu inafunga njia ya hii maji kupita. Huko conduite souterraine hapo yenyewe inabeba maji mpaka kule Kadeko kule chini. Na hii maji inasumbua sana hapa mbele ya Eglise Benio Solifone. Na tukitizama hii maji ingine iko hapa mwa hii shimo hapa nyuma ya hii nyumba ya Papa Chishugi. Hapa kwa regard zote zinafungwa ziko bouché, yani hapa kwa conduite inatoka hapa inakutana na ile nyingine kule ngambo ya eglise. Na yote pamoja iko alimenter na hii maji nyingine yenye iko mkishimo hapa. Yote ni maji yenye imefungiwa njia, atujue kama bati ya OVD abajue ma conduite zao za chini ya bulongo hizi zinapaswa kuwa juu afungule hii njia, sino watu watagonjwa hapa na nyumba ziko na riski ya kuanguka. Hapa kulikuwa mfereji kubwa ile ilifungwa, aloima nyumba zote hizi unaziona hapa zinatumikisha maji, alafu maji yote ya kunawa ya choo yote vinashuka hapa, sababu kunaonekana hata maexcrema ziko hapa. Maji zinaflote yulu na balabala pave yenye ilijengwa hapa. C'est une grande valeur dépensée par le gouvernement provincial ou national pour doter l'avenir de cet investissement. Lakini yote iko mu danger ya kuharibika juu ya hii maji yenye inastanye hapa. Tunajua gisi balabala haiwezani na maji. Hii ni maji ya uchafu sana, maji inastanye hapa. Yani hii balabala yote inaharibika. Kama wakuu viongozi wafanye urgence juu ya kuweza kutafutia hiyo maji njia ya kwenda. Na tunaona gisi na hapa niko inanuka. Ça pue vraiment, ça pue énormément. Ça pue énormément. Na wakati mvua inanyesha hii maji inavimba na inajideverse kwa avenue de la Presse. Inapita munjia watu wanapita. À un certain moment, il y a 2 enfants d'école maternelle. En première primaire na école maternelle baliwazi kuyubira mwa mai. Kuyubira ni walitumbukia wakaplonge sana maji na walirudia kwa hospitali. Tunademando wakuu viongozi watusaidie tafuta suluhisho juu ya hii maji, sababu inasumbua sana hapa. Hii ni njia ilikute zaidi ya $3000 il y a plus de 10 ans. Mais hii maji tangu ilianza kuteremka mwa njia, ona kisi inaharibisha yote. Kisha chimba majiwe yote yanabomoka, gravier zinaenda. Et des fois on manque même où poser le pied pour rentrer chez soi ou quitter chez soi, aller dans la ville. Alafu hapa tunaomba wakuu viongozi watusaidie sana waweze kutafuta suluhisho juu ya hiyo maji. Hiyo maji inatusumbua sana. Hapa tunaongea ni chef d'avenue de la Presse. Tumeshapiganisha na chef wa avenue Kindu. Tunakosa solution. Tumeshalipa pesa kwa OVD juu ya kufanya devis ya hiyo maji juu ipate kwa kwenda, ila solution haipatikane. Basi tunaomba kwa viongozi watusaidie sana tena sana juu ya kupata solution kwa hiyo probleme ya maji. Unaona inaharibisha njia yote. Huko watu wanakaa huko chini, na wakati maji inashuka huko chini inanuka sana, inasumbua wakaaji wa hii avenue yote huko chini, inafaa dega.